Hei hi akaswani Aizawl ani. Chanchinthar achiar tu CVL ruata. Chief Minister Pulaldu omale ONGC Exploration Director Susma Rawuatin Mizoram lei hnoya gas le tuyal theilak chhuat chungchang an soidun. Christian Chalai Paul KGP General Conference voice somrukna chuan rampum huapin aya upaza inzirtir ni seti anrel. Tripura ram leilung luatu te harsana chin felna turin kil thumatanga inrem na siamani. BJP in Lok Sabha in Thanbua sai turla list anti chu masabera Prime Minister Narendra Modi achu abial ngai Varanasi atanga chu turati ani. Chief Minister Pulaldu omale ONGC Exploration Director Susma Rawuati te Chief Minister Bangla in Komin Mizoram lei hnoya gas le tuyal theilak chhuat chungchang an soidun. Pi Susma Rawuati hi Chief Minister ron muturin nimin khan dalia tangin aron kala aron thlenvele anin kom ngal ani. Pi Susma Rawuati hian meiduma gas an hmu chua to chu alak chuana tur hmun tha hmun thuma an thlang fel to ti Chief Minister hi hrila heng hmuna an khol te lak lu na turin chimluang te luya Mizoram sarkarin lei ado meka na thaw muana wangin an du huna na an tran theilo tin leido hi man mo sak turin ange nani. Mizoram hun then khata lei chunga tra gas ir chuak awam thu soidunin heng gas ir chuana te hi aranglama tlo chuazir chian thuai ni se antia hemi thua hian Chief Minister chuan Mizoram chunga gas le oil ir chuana hria piangten an omna khuwa lir theikal thei chin atanga ahlat zongte athala ke mo video toile thil tul dang omte chu ama social media kal tlangin emo WhatsApp number pariat pasari pathum bial pakwa pasari bial panga pasari palia emo email cm@mizoram.gov.in emo thon turin mi pui ange nani. Pi Susma Rawuati hian Mizorama oil le gas lak chua huna Mizo Thalai geology lama thiamna nei tan na atam don he ti Chief Minister hi hrila hemi thuai hian Chief Minister chuan Mizo Thalai te geology jirna lam lo war turangenin azirna hmun po athei angati len dan sarkarin angai tu tur thu asoya ONGC hian Mizo Thalai ten geology lam zirna an war deuh theinan atul anga Mizoram sarkar thopui anin huam thu an soi bokani. Mizoram Presbyterian Kouran Thalai Christian Thalai Paul KGP General Conference voice somrukna chuan rampum huapin aya upaza inzirtir ni seti anrel nimina ngo pachim veng Kouran biak ina General Conference rorel in koma rui hlodo konga malak ni setin anrel boka kumsang ni somni pali somni panga budget ta na ruwa man chengwai somsari pakhat singa chupum ania reception office ranga thudon danin palai hinimin thleng khan mi sing ni sanga borvel anni to beisei ania hria theichina mi khual riak lut hi singkhat sang sari zariat somli pakhuwa anoma in report lo mi sang khata tanga sang khat zanga vel riak lut an ombok nia hriat ani nimin rorel in khom lai khan pandala thalai te rong bolna mathir ti thupui mangin in khom buat sa ania chonhulama variety program man ania nizana tangkhan pathian biak in khoma speaker Reverend Dr. H. Vanal Ruatan thu asoitana in khombana KGP General Conference Diamond Jubilee concert buat sai ani bok heti lai hian nimina conference sakal tur bongkon le bongkon Shalom branch ta chuana lir thei chu sai chal daya tlan liamin metarza vel aluma lir the chuang zingami Rebecca Lorin moi bongkon Shalom branch chu vanduai thak takin aboralani lir thea hian mi pali chuangin Rebecca Lorin moi ti lo hi chuan hliam na lutuk an tuar lova Saitwal District Hospital a first aid pack ani anni hnuwa chhuat tir anni chechual thu hriat ani hian Saitwal Police Sub Headquarters OML Saichal Khotlang le Saitwal Kouran upa le KGP hruai tu ten buai pui nga ya piang an buai pui zui ani. Beng thalo te chanpui thin tu Efatha Society of Mizoram for Deaf and Hard of Hearing chuan tun hnai khan Mizoram hun ranga beng thalo mi za somnga te chu athonin hearing aid an pe hemi chungchang hi nimin khan thu chua siama soin Aliya Virgin National Institute for Speech and Hearing Disabilities D Mumbai nen tangkopin thalhui ni somni pasare atanga di somni pako chung khan ni thum o beng thalo te en fiana an school Efatha Special School for the Deaf and Hard of Hearing Kulikon Wesa nei ania
he huna hian Mizoram hun sang sanga beng ri hian na thalo mi za somnga te hena a thona hearing aid pek anni thule he hi sarkar lai pui Department of Empowerment for Persons with Disabilities Ministry of Social Justice and Empowerment nuaya ADIP scheme kaltlanga pek ani thu an soi he hun hi larsap Dr. Haribabu Kambam Patian man puin he hunan man nan hian a discretionary fund atangin cheng singa apea larsap chunga hian an lom ti an soya he baka hian he hun tluang taka an man theina na puitu tlangnuam branch OMA le mitlom ngai te chunga thinlung takin lom thu an soibok ani Efatha Society of Mizoram for the Deaf and Hard of Hearing hian beng thalo te tan Efatha Special School for the Deaf and Hard of Hearing Aizawl kulikon wesa an nei thu soin he skula hian beng ri hian na thalo te tan zirna le vocational class an kalpui meka he tianglama har sana nei te tan pan theireng an ni thu an soya he ti rual hian beng ri hian lama har sana nei mi tu te po zirna skula lut turemo sarkar atanga chanpuina deal tu reng chuan rual banlo disability certificate le UDID Aizawl Civil Hospital a siamtir masak phot turania rual banlo certificate le UDID nei lo tan chuan sarkar atangin ham thatna adon theilo ani voin pathiani hi World Hearing Day ania hemini pual hian Efatha Society of Mizoram for the Deaf and Hard of Hearing chuan Mizoram mi puite chibai an book ani Taiwan Ambassador le Central Wemer Huai tu te in komin thil poimo rang an soi ho Aizawl chapchar kut mangaron kal Taiwan palai Bausan gar le Central Wemer Huai tu te hi zirtop ni tlai khan Central Wemer pisa in komin Taiwan thalai te le Mizo thalai te in tlo ton chungchang te namzia in entir tura in tlo ton chungchang te lo nei thiam thilin zirtir te le na thok tura mun ranga in son thre lo apoimo dan te an soi ho ba ka Mizo thalai te masom na tura Taiwan sarkarin ati theitur te po soilan ani Central OMA hi an president Pulal Machuanan hovin OMA kalphung le na tho dan te Taiwan ambassador hi an shilfia Mizo thalai te le Taiwan thalai te in tlo ton dan om theise an du thwan soya ngai hruina thil pek anin hlan bok ani Taiwan ambassador hi anupui Pi Hui Chen le Assistant Representative Ping Fan Jian ten an toyoma inkom hona hian OSD to Chief Minister Pu Jonathan Lalrem Ruata atel bok ani ni jandaruk le minit somli panga borvel khan champhai district a mual koi khuwa pu boilian sanga ina ka nga bungroeng ma chu man ani lo pu boilian sanga hi parolania in kan lai hian ain khoma ain omna hi mual koi khomor kel kang panna veng to berania wangin mun fal dewania a then om nai berin a in kang an thria chuan a chan ve vel lo kang man to a mi puen in au khom meu chuan bungroeng ma chu man ani to lo ani Chanchinthar hi akaswani Aizawl atanga puan ani kilthuma tangin sarkar lai pui Manipur sarkar le Indigenous Progressive Regional Alliance Tipra motha te chuan nimin khan New Delhi in remna anziak in remna zia hian Union Home Minister Amit Shah Tripura Chief Minister Manik Saha Tipra motha IO Pradyot Debarma baka hruai tu hlun dangte antelani an in remna chuan Tripura leilung fa te buena zongjong an chanchin ramle politics an chanvo ele barama sonna an ni na namzi arang le tong chungchanga an har sadna te chin fel remti ania hun bituk chunga hemi chungchanga mala tu tur joint working group din remti ania in remna thuthlung ataka man ani thaina tura boruak thasiam na atan atu ate ma in lung oilo na lantir lo tur ti ani bok BJP chuan Lok Sabha in thlan buat sai tura an candidate Lis Masaber mingza som ko panga chuanna an puang chuaka hengte state som paruk le Union Territory pahni chunga ani Prime Minister Narendra Modi chu Abial Vonlai Varanasi a ain candidate le dona Raksa Mantri Rajnath Singh chu Lucknow ading dona Union Home Minister Amit Shah chu Gandhinagara Union Minister Smriti Irani chu Amethi Lok Sabha biala ading dona ni BJP Central Election Committee in Lok Sabha in Thantura candidate Ming Anpuan Chuate hi Uttar Pradesh atangin somnga pakhat West Bengal atangin somni Madhya Pradesh atangin somni pali Gujarat le Rajasthan atangin sompanga veve Kerala atangin sompani Telangana atangin pakwa Assam Jharkhand le Chhattisgarh atangin sompakhat theu
Delhi atangin panga Jammu and Kashmir atangin pahni Uttarakhand atangin pathum Arunachal Pradesh atangin pahni baka Goa Tripura Andaman Nicobar le Daman and Diu atangin pakhat theu anni candidate puan chhuah zinga somthum pali chu sarkar lai pui minister le state minister nilai anni zirtop nia Iran parliament in thana vote la ta chiar tran mek ania Iran parliament in thana hian za somli chau vote atla kumsang khajwa somsari pakwa Islamic health chhuwa kuma tanga vote ala tlak chiat ber tum ani Chanchinthar puan ti tom hain Chanchinthang pui Chief Minister Pulal Duamale ONGC Exploration Director Susma Rawati 10 Mizoram lei hnuaya gas le tuial theilak chhuat chungchang an soidun Christian Thalai Paul KTP General Conference Voice somrukna chuan rampum huapin aya upa injirtir ni se ti anrel Tripura ram lei lunglu atute harsana chinfelna turin kilthuma tangin inrem na siam ani BJP in Lok Sabha in Thanbua Saitura list anti chuama sabera Prime Minister Narendra Modi chu abial ngai Varanasi atanga chu turati ani chu ti jong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani